Sa mga nilabayng tuig gipahigayon sa mga universidad ug mga kolehiyo sa lain-laing bahin sa nasud ang GMA Masterclass aron mapaambit ang kaalam ngadto sa mga estudyante kabahin sa mga isyu sa katilingban. Karon, ang mga naglangkub sa GMA Integrated News ang gipaubos sa Masterclass ug mipaambit ang mga homegrown experts gikan sa managlahing departamento. Lakip sa mga misalmot virtually ang 12 ka mga GMA Regional TV Hubs gikan sa tibuok nasud. Ang veteranong broadcast journalist nga si Chino Gaston mihatag og tips alang sa seguridad sa mga risgo nga mga news coverages. Gitunlo usab ang factual verification ug visual verification online. Lakip sa mga gipasabot ang kabahin sa spelling o grammar nga gipaambit sa Komisyon ng Wikang Pilipino. Today, we bring the series back to GMA Network Center, home of the biggest, the best, and the most trusted news organization in the Philippines. As we remain committed to our vision, we should stay true to our journalistic principles. Kahit mag-expand man yan o magdagdag tayo, para we can prepare to confront the challenges facing media organizations in this digital age. The GMA Integrated News Masterclass series is a fruit of our commitment to invest in our people. It is also a testament to our values that more than being first, we have to be accurate. That in getting the story, safety always comes first. And that in communicating, we will show clarity and consistency at all times. We have to walk the talk, follow and uphold the rules for a more informed, responsible, and developed citizenry. That's why our topics today talk about the rules. Rules of engagement for the media, rules in news gathering, and rules in communicating.